Dobrodošli. Kanal Odiseje povratak u Troju. I naš povratak u Troju. Ne samo u Troju, nego vraćamo se baš na početak naše priče Potraga o Troji. Prvu emisiju smo snimali Ahilovu humku. Ahilova humka je jedan grandiozan objekat za koga imamo osnovu, trag u samoj Ilijadi, a još dopunu u Odiseji. I nastavak cijele priče, završne faze njene dorade u vrijeme Aleksandra Makedonskog. Za uvod, ako niste do sad pogledali, pogledajte našu prvu epizodu Potrage za Trojom, Ahilovu humku. Pre 2,5 godine početak naše priče Potrage za Trojom. Dragi prijatelji, krećemo sa serijalom novih emisija. Počet ćemo našu priču sa onom prvom tačkom s kojom je i počelo istraživanje i otkrivanje lokacije Troje. A to je Ahilova humka. Prva asocijacija na humku jeste na brdo, uzvišenje. I upravo na mjestu gdje je bilo pretpostaviti da je bi se mogao nalaziti Ahajski logor na obali Panonskog mora, nedaleko Beograda, se nalazi humka. A sada ćemo malo da se vratimo i tim počecima. Osnovi cijele naše priče to je Ilijada. Smrt Patrokla je pogodila Herkula. Organizovane su prve olimpijske igre, da ih tako nazovemo, ili sportska takmičenja u čast pokojnika. Ono što je zanimljivo je lokacija samog održavanja, a to je upravo zona Ahilove lokacije unutar Ahajskog logora. Mjesto gdje je podignuta Ahilova humka je upravo mjesto opisano u Ilijadi. Ona posebno nama zanimljiva vrsta takmičenja je utrka bojnim kolima, koja se odvija na mjestu gdje će kasnije biti podignuta Patroklova i Ahilova humka. U samoj Ilijadi jasno se kaže da se trka odvija na polju Zaravni, unutar Ahajskog logora, uz samu obalu, kako u Ilijadi kaže. U Ilijadi u 23. pevanju opisana je Patroklova sahrana, prilikom koje, nakon spaljivanja njegovog tela, Ahil kaže da tu podignu humku. Ja vam ne naređujem da hum dignete velik, nego koliko treba. Ahejci docnije mogu hum taj raširiti i povisiti. Zatim Ahil organizuje nadmetanja u mnogim veštinama, od kojih je prva trka dvokolica. I vidi se da se to dešava na polju Ravnome. To se naglašava u više stihova, što znači da je humka veštačko brdo, manje nakon Patroklove sahrane, a dosta uvećano kada se na istom mjestu podiže Ahilova humka. Iz istog pevanja vidi se da vozači koji se nadmeću u čast Patrokla okreću kola na samoj ivici mora. Kao što vidimo, kočije okreću uz samu obalu mora. Iz prikazanog mi dobijamo već oblik forme izduženog polja koje se pruža od mora u dubinu Ahajskog logora, a kako kaže podalje od samih brodova. Što znači da imamo brodove i sa jedne i sa druge strane i dobijamo sliku rta, baš onako kako Jarčević u njegovom prevodu ga i imenuje. Tada smo mi besprekornu humku navalili na te vaše kosti, a humka je bila povisoka. To je bilo pored Helesponta, baš na rtu, na visokom bregu. Da ga vide koji danas žive, a i oni što će posle doći. I taj rt, kako Ahil kaže, je započeta grobnica nakon Patroklove sahrane. I tako je započeta humka. Humka koju danas poznajemo pod tim toponimom. Ali i današnja humka nije uvijek bila humka. Zvala se
i humka, i to potvrdu imamo na nekoliko karata. Kako je došlo do same izgradnje završetka humke? Imamo u Ilijadi osnovu, a u Odiseji završnu priču. Nakon što se Odisej vratio na Itaku, završio svoj dug prema proscima, njihove duše odlaze u Had. I u opisu u Odiseji, u sklopu te priče, opisan je i susret duša Agamemnona i Ahila. Agamemnon opisuje šta i kako su se Ahajci odužili Ahilu. U Odiseji u 24. pevanju stoji priča o susretu Agamemnonove i Ahilove duše u podzemnom svetu, kojom prilikom Agamemnon Ahilu priča o njegovoj sahrani i kaže: Za tobom plakasmo udilj 17 noći i dana, kako besmrtni bozi i ljudi, tako i smrtnici. A 18. dan te sagore smo, okolo tebe pretile zaklasmo ovce i mnogo vitoroge stoke. Goreo si u ruhu božanskome i u mnogim ulju i medu slatkome. A hejci u oružju mnogi trčahu oko ognja, u kojem si goreo jošte. Konjici i pešaci i mnoga se orila vika. Kada si već u Hefestovom ognju izgoreo sasvim, onda ti zorom bele Ahileju sabrasmo kosti, vinom ih oblivši čistim i mirisom. Dade nam mati zlatni dvoušni kondir i reče: Dionisov, to je poklon. A bio ga je slavni bog izradio Hefest. U tom kondiru, svetli Ahileju, tvoje su kosti zajedno s kostima mrtvog Patrokla, Menetiju sina, odvojeno od kosti Antiloha, kojem si poštu posle Patroklove smrti odavo nad sve drugare. Tad besprekorni hum i velik nad kostima vašim nasusmo mi Argejci, kopljonosna junačka vojska kraj Helesponta, na rtu, visokom onom bregu, da ga vide već iz daljine putnici morski koji žive još danas i koji će docnije doći. I tako, iz nekoliko opisa Ilijade i Odiseje dobismo transformaciju od polja do ogromne humke. Za realizaciju tog poduhvata bio je neophodan materijal, građevinski materijal ili bolje rečeno zemljište. Na osnovu procene veličine humke, to jest veštačkog brda, gledano prema današnjoj topografiji, možemo izračunati približnu količinu zemlje potrebnu za njeno nasipanje ako je polazeća osnova bilo ravno polje, kao što kaže Ilijada. I ta količina bi iznosila oko 50 miliona metara kubnih. Ako uzmemo da su upotrebili 500 lađa za transport zemlje od 1000 raspoloživih, koje su prema epu dovezle ratnike, i veliki broj volovskih kola i ručnog rada i tako dalje. I ako shvatimo da u ono vreme ljudi nisu bili kao danas, nego mnogo sposobniji, taj poduhvat nije nemoguć i mogao bi se obaviti za nekoliko meseci. I danas, kad prođemo Sljemenom humke, mi vidimo grandioznost cjelokupnog tog poduhvata. Neprocjenjiva ili teško procjenjiva količina materijala. Kako Agamemnon reče, sve je to još obrađeno, završeno prije povlačenja Ahajaca iz njihovog logora. Što nam ukazuje da taj materijal navežen na Ahilovu humku, po svemu sudeći je dovežen sa nekih drugih prostora van samog Ahajskog logora. Kako smo vidjeli, granice Ahajskog logora, sa sjevera je more, sa zapada je Skamandar ili danas tok Kolubare, a onda duboki morski zaliv. Sa juga Bedem, brdo i Prokop ispred njega, i isto tako sa istoka ponovo Bedem i ponovo Prokop. Pa odakle je stvorena, dovežena ta ogromna količina materijala? Za očekivati je da bi tako grandiozan posao dovoženja, uklanjanja na jednom mjestu i prevoženja te zemlje na drugo mjesto moglo da ostavi svoj trag kome bi mogli i danas da pronađemo, da li iz pisanih izvora ili danas na samom kartama, reljefnim strukturama.
u cijelu priču ono što nam je u početku upalo u oči, ostružnica. Ono što nas je asociralo na struganje, ostruganu zemlju. I krenuli smo u potragu da vidimo može li se ući u trag tim poslovima što Ahajaca po završetku rata i osvajanje Troje, podizanja Humke, što Aleksandra Makedonskog i njegove posjete Ahilovom grobu i njegovom obnavljanju vremenom ugrožene formacije. I pre 3 nedelje stigli smo u Ostružnicu. Knjiga Zlatnoruna Apolonijeva Argonautika prati putanju argonauta i njihove nevjerojatne avanture i plovidbu nepoznatim morima. Malo ko se do sada ozbiljnije zapitao kako je moguće da mitovi zapisani i sklopljeni u celine poput Ilijade, Odiseje ili Argonautike i dalje žive u predanjima našeg naroda. Knjiga je dostupna kao štampana u boji u tvrdom povezu po ceni od 2500 dinara, ali i kao digitalna verzija po minimalnoj ceni od 10 evra uz mogućnost da uplatite više ako želite da pomognete naš rad. Štampanu knjigu šaljemo u pouzećem post-ekspresom, a obe verzije poručuju se preko maila belgrade.troj@gmail.com ili preko Facebook grupe Odisejev povratak u Troju. I evo, danas se družimo sa Dejanom Ilićem iz Ostružnice. Da. Dejane, ti si preko Marka čuo za našu interesovanje za samu Ostružnicu. Da, ja sam družeći se sa Markom i radeći na nekim drugim temama, sam čuo za vašu konkretnu priču, uopšte o celoj priči Ilijade, Troje, Trojanskog rata i sve ono što smo na nekom prvom našem susretu razgovarali. Ja sam onako bio zapanjen iz tog razloga što mi je sve to toliko bilo logično i nekako baš tako, kao što si mi ti predstavio prvi put. I eto, sad smo ovde, što kaže da ja se upoznajem isto sa krajem u kojem živim na jedan malo drugačiji način, sa jednom totalno drugačijom podlogom i sa nekim drugim činjenicama, što svemu ovome daje neku drugu dimenziju i u razgovoru i u priči. Da bismo uljepšali cijelokupnu našu priču o Ostružnici, krenut ćemo od ovih skorijih vremena. Ono što i mi smo poučili, Ostružnica imala početkom oslobađanja srpskog prostora izuzetno važnu funkciju i ulogu. Tako je, Ostružnica je mesto gde je nastala moderna srpska država. 1804. godine, za vreme Prvog srpskog ustanka, održana je prva srpska skupština u kojoj je faktički postavljen temelj za modernu današnju Srbiju. Tada je, pored skupštine, su izabrani prvi sudije i prvi diplomate. Ono što je isto zanimljivo da se u Ostružnici nalazi jedna od najstarijih škola u Srbiji, svetovnih škola, današnja osnovna škola Karađorđe. I Ostružnica uopšte kao mesto je u tom periodu ove neke skorije budućnosti bila jedno onako poprilično živo mesto kroz koje je prolazilo puno ljudi, kao što ti malo pre reče, u tom periodu je možda Ostružnica imala isti broj stanovnika koliko i Beograd. Sad. A ono što je uslovilo taj broj stanovnika? Da, to jeste ono što je meni isto zanimljivo, baš taj sled nekih događaja, obzirom da ja ovde živim nekih 30 i više godina i slušao sam od tu baba, dede i ovih starijih ljudi, pošto sam po majci Ostružničanin. Stalno su bile priče o tome da je ovde i u nekadašnje vremena i mnogo pre srpskog ustanka bilo onako poprilično naroda, familija, ovde familije i vole da se ponose time da su došli u ovom i u onom periodu. Ona je to jedan podatak koji znam da početkom 20. veka, kad je rađen neki popis za neke familije, se i ne zna kad su došle ovde, odnosno pretpostavlja se da su ovde oduvek. I to je ono što je isto doprinosi celoj ovoj priči, da je u stvari ovde život bio i tekako prisutan
ne kako mi volimo da kažemo vek, 2, 3, nego vekovima unazad, a prema sad ovoj priči čini se da su i 1000 godina u pitanju. Da je Ostružnica imala svoju ulogu od davnina. Tako je. A ovo što je uslovilo veliki broj stanovnika, to je ta skela. Tako je. Skela je i po Ostružnici, mnogi čak i koji ne znaju za Ostružnicu nešto posebno, čak pre znaju za skelu nego za skupštinu. To je isto zanimljivo, jer sam nailazio na neke ljude koji umjesto kao znamo da je bila skela na Ostružnici. I ja kažem da, ali bila je i prva skupština, kao nemamo pojma. Tako da skela je eto bila mesto koje je još doprinosilo toj živosti uopšte i tom prolasku i prometu ljudi, da tako kažem. U svakom slučaju, samo mesto Ostružnice je zanimljivo i kao konfiguracija terena i kasnije, čak i u 20. veku i u 19. Ostružnica je čak i u vojno-strateškom smislu uvijek bila zanimljiva, što oni koji se bave time znaju za Ostružnicu, ono što je isto posebno zanimljivo. Sad, novijeg je doba i za vreme bombardovanja Ostružnica imala posebno mesto na karti stranaca kad kažu odakle je bilo dejstvovanje ovako, onako, što znači da samo ukazuje da je ovo mesto i zbog konfiguracije i uopšte zbog svega bilo zanimljivo i oduvek i za stanovanje i za... Ja imam i neke informacije koje sam nailazio onako u novinskim člancima da su ovde nalažena i arheološka nalazišta kad se radio put obilaznica. Tad u tom tekstu, koliko se ja sećam, pomenuto je bilo neki 10.500 do 11.000 godina, što je meni bilo onako posebno drago kao nekome koje je iz Ostružnice, jer pored skupštini te neke moderne istorije i takvo nešto je bilo onako wow, pa mi imamo mnogo dužu tradiciju i kontinuitet života na ovim terenima. Taj tekst nisam sačuvao, ali eto, u potrazi smo da ga nađemo. Eto, kažem, i sama priča koju sam ja čuo od tebe, tih obala Panonskog mora koje su bile tu, doprinose da ovo mesto, u stvari naš kraj dobije na malo drugačijem značaju i važnosti, što je vrlo važno. I evo da zamolimo i naše gledaoce. Ova Dejanovo sjećanje na taj novinski članak ne možemo da ga pronađemo. Možda neko drugi je imao priliku, a dovoljno podlogu ili da čuva, da zna negdje gdje se čuvaju ti časopisi, da pronađemo upravo taj opis iz razloga što je izuzetna vrednost takvog nalaza, a koji nije ostavio trag. Tako je. Ono što se ja sećam da je to bilo u Večernjim novostima, obzirom da se u mojoj kući deda je čitao Večernje novosti, onda smo ih uvijek imali na stolu. Sad, jednostavno, eto, ako neko stvarno ima možda neko sećanje na taj tekst ili nešto može da se javi, bilo bi dragoceno, eto, da se... I to nije bio mala onako fusnota, to je bio tekst na više od pola strane, tako da... A sjećanja o Ostružnici su najbolje očuvana u jednoj knjizi. Duhomir Cvetković je napisao fantastičnu knjigu o Ostružnici. Da, to je knjiga kojom se prvo Ostružničani ponose, zato što je u njoj sve ono što bi jedan Ostružničanin trebao da zna o mestu gde živi, o svim tim istorijskim i tradicionalnim momentima vezane za Ostružnicu. Ono što je isto zanimljivo da je ta knjiga sadrži rodoslove svih familija u Ostružnici, pa je tako moguće preko nje i da svako nađe svoje poreklo i pretke. Ta knjiga je tad izdata i ja mislim da je ona bila nešto podstaknuta ovim proslavama 200 godina Srpske skupštine, 200 godina školstva, odnosno škole, obeležavanja svih tih datuma i događaja. U svakom slučaju, kad već kad pomenuo smo knjigu, pomenuo sam prvi srpski ustanak. Ostružnici imali izuzetno značajno mesto i u drugom srpskom ustanku. Na mestu današnje crkve se nalazila crkva Brvnara i u njoj je čak, kažu, u jednom periodu bio i sud koji je radio za vreme Miloševe bune, odnosno drugog srpskog ustanka. A ono što je, na primjer, isto tako zanimljivo, pomenuću samo uzgled kad već pričamo o Ostružnici, a pominjemo i crkvu. Crkva je inače, ova moderna je 1833. godine sagrađena, pa je posle
onako dograđivana i sređivana. U svakom slučaju, nakon toga ono što je isto zanimljivo za samo mesto Ostružnicu i crkvu, dosta je donacija dolazilo od strane ruskih imperatora, Romanova, i cara Aleksandra I i II i Nikolaja Romanova, tako da to sve nekako ukazuje da Ostružnica ima malo veći značaj od jednog sela na periferiji. Namjerno kažem sela zato što mi živimo u naselju koje je seoskog karaktera, još uvek, hvala Bogu, i tako su se neke stvari očuvale, ali samo mesto ima mnogo veći značaj i to su neki pokazatelji. Isto ono što je karakteristično, sami Ostružničani, iako ne znaju puno stvari, oni se nekako osjećaju ponosni, čak ponekad toliko da se stekne utisak da je Ostružnica centar sveta. I u stvari kad oni stariji, kad pominju i kad pričaju Ostružnicu, pa mi smo od vajkada bili centar. A kad ih pita čovek zašto, ne znaju. Sad ove emisije u stvari treba da potkrepe puno činjenica koje će i samim Ostružničanima da daju mnogo materijala da taj ponos koji osjećaju bude stvarno na dobrim i činjeničnim osnovama. Sad, kad se priča o mestu, jako bitno je njegovo ime. Da. I Duhomir je naveo kao dva primjera moguće osnove nastanka imena Ostružnice. U knjizi o Ostružnici Duhomir Cvetković iznosi dve pretpostavke o imenu Ostružnice. Prva je u stvari prenesena pretpostavka toponimiste Mihajla Šćepanovića, koji navodi da je Ostružnica dobila ime po lokalitetu Ostruge, odnosno po kupinama Ostrugama. I kaže da je to najverovatnija pretpostavka. Druga teza o imenu Ostružnice je u stvari autorova i on smatra da zbog stalnog prelaska Save preko Dereglija, odnosno Skela, da su vlasnici Dereglija upozoravali trgovce i ostale putnike da moraju da ostrugaju obuću da ne bi prenosili blato na Deregliju koja bi onda bila klizava. I od tog struganja je po njemu nastalo ime Ostružnica. Kako čujemo, ta kupina Ostriga bi trebala da bude možda jedna od mogućnosti nastanka njenog imena. I sad evo da kažemo i otprilike ovaj naš potez gdje se mi nalazimo je upravo raskrsnica tri zone, Velike Moštanice, Sremčice i Ostružničke šume, same Ostružnice. I po toj priči bi taj potez Ostružničke reke bio taj uzročnik tog imena. Da, to je naziv da ostruga, vrsta kupine, je osnova za Ostružnicu, mada meni to i prvi put kad sam čuo i pročitao u ovoj Duhomirovoj knjizi, nešto mi nije bilo nešto kao osnova, jer ja tu kupinu prvo nisam toliko ni viđao ovde, što je najinteresantnije, možda je u nekadašnjim vremenima bila, ali je sad uopšte i nema toliko. Nije nešto, znači, teren i sam izuzetno pogodan da bude u toj količini specifična. Tako je. Ne mogu da tvrdim da se razumem u kupine mnogo, ali obzirom da sam potičem iz jednog kraja gde kupine ima puno, znam ovih divljih, znam kako to izgleda i otprilike ovde ja nisam nešto mnogo, sporadično se vidi poneka kupina. Ima čak i neka priča da je ostrige se pominju, to već ukazuje na more i cela priča oko ostriga je u stvari nešto što je blisko ovoj priči Panonskog mora, obala Panonskog mora. Sad, ono što je meni zanimljivo, to je priča, ja sam i od ranije znao da postoji Ostružnica u Bosni i Hercegovini, blizu Fojnice, odnosno tamo taj tuzlanski kraj, da tako kažem. Onda kad sam čuo da je ta Ostružnica dobila ime baš po tome ostrugavanju zemlje za nešto, tamo je bilo za rudnik, valjda i šta je, ima smisla iz prostog razloga što Ostružnica ima neke stvari koje mogu da kažu da se ovde dosta toga strugalo od zemlje do kamena, zašto ima puno majdana. I malo meni je ranije taj naziv Majdan nekako bio zanimljiv zato što stariji ovde kad kažu oni imaju malo onako neku intonaciju. I onda mi je ostalo da malo pa na nekom kraju ima neki Majdan. Sad ti neki Majdani su zarasli, to se više ne koristi kamenolomi.
Neki su i usled pravljenja puteva i uopšte određenih gradilišta, pa je promenjena konfiguracija terena, ali ima puno mesta koja mogu da ukazuju da se na ovim lokalitetima, uopšte na teritoriji Ostružnice, baš ostrugivala zemlja za potrebe nečega. Da napomenemo i ovu drugu verziju koju Duhomir i sam uočio, malo možda nelogičnost te kupine i njenog osnova za ime, a on je našao neku drugu sličnu situaciju. On je povezao skelu i blatni teren, blatnu obuću i kaže, kad se dođe na skelu te blatne obuće, skela postane klizava, a kaže i pred svake kuće, ispred svake kapije su bili oni strugači za ostrugati zemlju. Tako da je i Duhomir već bio naslutio, znači, osnovu imena Ostružnice na osnovu skinute ostrugane zemlje. On je tipovo na ostruganu zemlju sa obuće. Da, pa dobro, to je. A mi smo onda zaišli, tragajući za mogućnošću imena Ostružnice, na članak Dragane Amarilis, koja je upravo obradila ovo što si ti sad napomenuo, znači tu drugu Ostružnicu koja, jer je Ostružnica poprilično redak toponim. Tako je. Mi imamo običaj, Srbi kad se sele, i tako značajno mjesto kao što je Ostružnica, sa tim brojem stanovnika, sa tom svojom pozicijom, bilo bi za očekivati da ga ima i češće zastupljenoga. Ali ipak nekako, mi za sad znamo za 3 Ostružnice, ima još jedna kod Bihaća, znači ova kod Fojnice i ova naša. Ima nešto malo izvedenih, promijenjenih toponima, ali same Ostružnice. I ono što je bitno upravo za tu Fojničku Ostružnicu, da je ona još iz vremena tvrtka poznata kao rudarski centar i da je ime i dobila upravo po toj ostruganoj zemlji u procesu rudarenja. Da. A ovdje, znači, mi ne znamo za neko drugo rudarenje osim kamenoloma. Tako je. Ovdje, koliko ja znam, a interesovao sam se, obzirom da živim u ovom kraju dugo i tako, zanimaju me zanimljivosti, a ima ih puno, što, opet kažem, doprinosi da je ovo naselje ima i neku drugačiju prošlost i živost samim tim. Nema nigde nikakvog rudnika ili nešto što je osim tih kamenoloma koji su ukazivali da je se odavde za nešto nosio kamen. Sad mi možemo da dođemo da nađemo mali milion tu nekih građevina koje su bile, čak su i ljudi zidali kuće, ali nije toliko kuće bilo, pa nije ovo bilo naselje, ne znam od koliko stanovnika, pa su građeni tvrđave ili ne znam šta. A baš je bilo dosta kamenoloma, odnosno majdana. I ono što je isto zanimljivo, da ti majdani su bili od nekada, a u moderno vreme, kad bi mogli da nađemo možda i neku paralelu sa tim, uzimanje kamen za ovo i ono, su ugašeni bili, niko ih više nije koristio. Sa druge strane, kamen na ovim terenima je raznolike strukture. Ima dosta, na primjer, ovog peščara kamena, odnosno već kako se zove. On je onako porozan i što se u narodu kaže sipkavo, onako zna i da se okruni. Onda ima i kamena drugačije strukture, ne smijem da tvrdim sad koji je kakav iz tog razloga što se mnogo ne razumem, ali su na tom malom prostoru majdani nekako kao da je svaki imao svoju vrstu kamena koja je uzimana za ono što je bilo potrebno. Ti ljudi koji su ga uzimali su tačno znali zašto im šta treba i koji kamen odakle uzimaju. Tako da eto, to je isto jedna karakteristika Ostružnice. Mislim da je se priča oko tih majdana malo promenila i ovim putevima i koridorima i ovim magistralnim putevima koji idu preko ili oko Ostružnice, zato što su na mestima gde su ti majdani bili menjan je reljef, taj jedan za koji ja znam još od Vajkada koji je blizu moje kuće, preko njega sad ide magistralni put prema Obrenovcu. Zato je izuzetno vredna Duhomirova knjiga. Da. Tragajući sad za tom logikom te ostrugane zemlje, naišli smo na jedan izuzetno vredan podatak, gdje on pronalazi još cvijećeve nalaze o beogradskom krasu. Da.
malo je i neobičan naziv. Kad kažemo kraški oblik, mi uvijek njega negdje lociramo u Dinarskim planinama, u nekim višim terenima, u nekoj drugoj konfiguraciji. U samoj Posavini, uz obalu reke Save, Cvić ucrtava na kartu izuzetno vredan podatak o krasu, krševitom terenu. Taj podatak da nije Duhomir zabilježio, vjerovatno bi nama i promakao. Ali eto, zahvaljujući Duhomiru došli smo do Cvićevog podatka i karte. Ta karta pokazuje nam jednu širu zonu. Zonu znači još od Železnika, od Žarkova maltene, pa sve do Vranića, pa na jug dole. Ono što je specifično, što je to upravo taj prostor, najbliži prostor samom Ahajskom logoru. Da, to je ono što je zanimljivo, da baš to što si pomenuo, Železnik, Žarkovo, pa ovaj potez, sad kad govorim prema Ostružnici, mi obično steknemo sliku ovih puteva, drumova koji idu, to ide drugim putem, ali kad se krene onako baš prirodno, što se kaže, najkraćim putem, to i jeste sve taj krševiti kraj. Naravno, tu se u međuvremenu rastinje odradilo svoje, slojevi zemlje, humusa su se stvorili i sad na nekim mestima se to vidi, kao što je onaj jedan deo koji smo i posjetili, na kome se baš vide. Da napomenemo, znači to je potez u samoj Ostružnici, od samog tunela na obilaznici do samog mosta na Savi. Tako je, to je taj potez, to ljudi mnogo bolje mogu da odrede prema silosu, jer taj silos je tu karakterističan i on prema tome tu i železnička stanica i taj deo je oduvek bio, kažem, ja sam kao dete tu išao da se igram i sa drugarima. To je bilo onako kamenito i kad smo pominjali da tu postoje možda i neki megaliti i uopšte neka struktura koja veliko kamenja, ja se odmah setio toga iz prostog razloga što to je bilo očigledno, znači da je tako. U svakom slučaju taj potez je takav i čak on ima svoje, nekako onda ide kako zavija taj breg ostružnički, mada to je malo onako raslojeno sad mi je već i jasno nakon naše zajedničke priče zašto to tako je raslojeno. To ide kao nekom linijom onako i ide skroz tamo negde ka Pećanima. Može da se nađe neka linija gde je taj krševiti kraj koji je Jovan Cvijić mogao da zabeleži kao takav. U međuvremenu on je sigurno promenio konfiguraciju, odnosno promenilo se iz prostog razloga što se drugačije postavljalo naselje. Da, mnoge saobraćajnice. Danas je već to duboko urbanistički obuhvaćeno. Iz toga razloga je Cvijić taj podatak izuzetno vredan. Ali to je ono što je nama jasno kad dignemo nivo vode na 140 metara, da je upravo taj gdje on uočio taj krški teren, je taj teren potencijalno mogući gdje je skidana ta zemlja koja je onda brodovima lako transportovana do same Umke. Ovaj drugi teren dole od južnog bedema, od samog Vranića pa dole prema Beljini je izuzetno opet potencijalan jer je to najbliže susjedstvo van samoga Ahajskog logora. Ako je imao i potencijal da se vodenim tokom okolo kroz Beljinsku reku, kroz dalje tamo Kolubarevom kad se spaja, ponovo vodenim tokom može i brodovima da se doveze. A brod je uvijek bio najisplativija i najpovoljnija transportna mogućnost. Da. Iz tog razloga potencijal samoga, znači ovoga sjeverozapadnog dela Žarkova i Železnika i ovoga južnoga dela ukazuju da mogućnost lokacije gdje je uzimana zemlja za podizanje same Ahilove humke. Nivo 140 metara je stizao, evo mi se upravo sad nalazimo na toj nadmorskoj visini, cijela ova dolina ispred nas u to vrijeme je bila popunjena vodom. I ovaj prostor iz tog razloga između ostalog nije korišten za uzimanje materijala, plus onoga samoga što Ahajci nisu htjeli da uništavaju prostor logora koji je bio velika uspomena na taj dešavanja ratnog pohoda i njihovog života na tom prostoru. Tako da evo, uz ovu priču o Ostružnici
gdje smo pronašli, znači, i kod samog Duhomira tu asocijaciju na ostruganu zemlju, a onda kod Dragane u toj priči o toj drugoj ostružnici u Bosni kao osnovi imena struganje zemlje. Da. Naše narodno predanje pamćenju imena, njegova slavenska narodna naša osnova, geološki tragovi koje je Cvijić uočio u neobičnom, specifičnoj poziciji i samog forme kraškog terena se preklapaju i su nam, evo, za sada dovoljni svedoci za prvu fazu podizanja Ahilove humke. A sada idemo u Pećane da otkrijemo i njihovu tajnu. Naravno. Povezivanje imena Lađevca sa ostacima lađa koje su morale ploviti po Panonskom moru prvi put je Ilija Ogorelica objavio u knjizi Tvrđava na Banovom brdu Kapija Troje. Ova knjiga nastala je kao rezultat višegodišnjeg istraživanja nepoznate prošlosti u ta vremena. Knjiga prati potragu za Trojom i narodima, područjima i jezicima učesnika Trojanskog rata, a autor je našao brojne potvrde za svoje teze. Knjiga je u tvrdom povezu A4 formata na 140 strana. Možete naručiti na mail belgrade.troj@gmail.com ili preko Facebook grupe Odisejev povratak u Troju.